WP Baro anak yang kedudasan generasi long yang subhai pish ketuk kubor mentari janmit syaban paji kubor kebabnya ini pecuai kemat berkongsan. Menjur ke kenhun ke Menteri Badisnaik Medical Skill Hunar Hub Hapabadam West Garo Hills District. Pelat ke Economic Advisory Council syau Menteri Rang Bakdo Keri ya ke Competitiveness Roadmap for India at the rate 100. Bu mau nongrim Menteri Ketenat ki Kampok Yeng ubah ala kemen rumbui bansinai ke surat kedak kudang rem kudang thamai. Badan Pak Ketenat ki Kampung Roysor ya ke blueprint nak bentar ban penkria ya ki sweepers colony ha kelai puai terik nailar. Ki kubor babnya kekenhun ki menteri ne ke sengi kelai jing menjur halor ke jingte ya ke medical skill hub West Garo Hills District. Habakran berkilat pathai kubor hadin jong ke jing yalang jong ke kabinet menteri rang ba ke jelau Konrad Sangma ula pentip baik ke projek ke belas dang haus 6 arajar arpo bat ke jing temu ban a jing hikai ki rukam a jing sumar nak benta ki nong trai paramedical. Kat kumu menteri rang ba ke jela an snai ke jaka pentibet ki bahe West Garo Hills District da ke baong ba ketenat minority affairs kan bay tingka nak benta kan ke projek. Ulah pentip ru bala deb ban pelat ya ke installment ke banengkong jong ke song tengka nak bentar kan ke projek. The idea was to have a medical skill for paramedical staff. A large scale skill center would be set up in West Garo Hills district, and the reason West Garo Hills was selected was because the minority affairs which is funding this particular Hunar Hub, only West Garo Hills was the eligible district to get funds under minority affairs. Ka Economic Advisory Council syau Menteri Rang Bakdo Keri ka EECPM ne kesengi kala pelat ya ke Competitiveness Roadmap for India at the rate 100 Hanong Ba Delhi. Ya kane ka kot jing thok la pelat ha ka jing don rengkat lang jong chairman ka EACPM u Dr. Bibek Debroy India's G20 Sherpa u Amitabh Khan u khot jong ka EACPM u Sanjeev Sanyal ba Dr. Christian Kettles u bana Harvard Business School. Ha kajing ajing kren jong u Dr. Debroy ulak daw lor kajing kongsan ban khmi ya kajing long ha kai yo ka kot khnang ban su thu ka e bakari India ka don kam ban le khnang ba kan long kari ka pahu pahai ha po jong sunam arajar sa punyo u chairman jong ka EACPM ula ong baki don south li kilat ban khmi bnya ya kajing kiu jong ka yo ka kot bat kiwe kimat ki be dei bat ka kajing produk ka yang ban pentip bat betin lenti ya kari India bakan long kari ka bakiu stat ha kayo kakot hapo usnem arhajar sapunyo kajing ajing mot ru halor kajing tmu jong kendon bat kimat rekam kiban kente bat penek pensa ya kayo kakot jong kari. Menteri Brekmi ya ketenat Kampok Yeng Police Education bat kiwei iba lak men rumbui negasngi labu monong rem nak bentar kajing snai ke surak kudang rem sya kudang thamai hapo ka mekalya Ecotourism Infrastructure Development Project METIDP kepala bay tingka dan New Development Bank ke Syongdor kumba kanyo pon real lai kelur tingka kat kum ke DPR kajing snai kan ke surak ke bejrong kumba san pon wei saw kilometer ke kan top ru ya kajing te ya ki kan ro ha ki road wa kat kum ki kendon sna jingking ban bu ya ki single opening hume pipe ha ki arso tali ki jakar rengkat bat ki signboard ki badan ya ki jing maham bat ki bakdau lenti nalor ki wei kat kum ka DPR habakran ha kan ki sengi u menteri ketenat ki Kampok Yeng iba lak men rumbui ila ang bakathong kalong ban penyesok lang bakasurak na amkoi sasnong pedeng khnang ban kentiu ya ki kam jong kai perthai ha ka te ka than lada ki nong snong jong ka te ka than ki ai ka jaka jong ki ya ada bang kita ba ka ulong nanta kamde ka betul hadai kade kaba hadai dagi trela jogi borslam dagi trela jogi officer bakta sarkar
Menteri ketenat ki kampen Roy uba snyob halang dhar ulaong ba ketenat kan sapa ya ke blueprint ha ke bede ba ke jing terwa ban pen kendia jaka ya ki lai spa sopa artli ki long ying jong ki nong sar surak na them yo molong ha ke lai phuwei terik unai lar haba ajing kren si ki nong thok kubor uba dhar ulaong baladep ban khot ya ke jing lang da chairman jong ka high level committee uba dei ru usembot menteri rang ba ke jela uba preston tensang ha ke lai phuwei terik unai lar bat hadin kani kin sapentinaya ke blueprint. Dangshan keladan kejing persya halor kejing temu jong ke sorkar ban bahak lai akar hak kejaka hajan RP Chest Hospital na kebentaban penkendia ya kinong syong na sweepers kalani. Ubat har uang ru baka sorkar kan amyale persya ya kemon jong kipat ba. Uloong baka sorkar kan lumlang ya baro ha kejing ilang haswa ban sim ya kerai bakat do ban penkendia jaka ya kiberion na temyo maulong. UMLA kanong krem uba lambor melngyang menta kasngi ulaple ka mau mutho sub health center ha snong mau mutho ka baha apo mau rengkneng block ha east ka sales ha ka jing don jong ke he ke han jong ka tanat ka ka khya la ban kdo ba ka jing train na ka banta ka jishna ya ka building jong ka sub health center la penkre house nam arjar khatway kat ba ka jishna ya ka sub health center la ban pendep house nam arjar khat ar kajing pentre ya kani ka project kala kam slam na kadau kajing bomla jong ka tanak ka kot ka khya ban ai kam ya iwe na kid khot jong ki try khando ki bala ai sngau ha ya kani ka jaka kat kum kajing yete so skular haba ajing kan kani ka sngi uba malngyang uloong ba usung komen ban yo I ba ki breu kin la ban yo ya kajing mentoy na ka sub health center jong kikam kiba mayi ni pasyat sa kisnaw day lamba kikam kiba mabhay pilapha ya banbat yang kulam baklan ban pancikam ban sandur ban yang yigijinga kiba kumbisnong kay kendo bedday hanojing kikam kabawan ra apat ya kajing yajan kawan ra ya kejaga ini kawan ra kapelong paralok bet kawan ra ya kejing shani Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Titos Tarwel Khan mentagasngi ulaple ya umanong rim ha kabanshna ya yo delang ya kijhor kabathamai ha yo do ha kanigasngi uba Khan ulaple ru ya ka PA system bat ki CCTV camera ki bala pendaj hayodo nalor kejing play ya kejaka le nyam kabala shna pan bha da kabala ju penlong ya kedor bar usim ka himam lem haba ajing kren ha kani kesngi UCM ke HDC ulaang ba kejing pendaj ya CCTV kamera hayodo kalong kabakong san banwan ra ya kejing shong shngan ha kani kathan kamtam ha kabante lakam ya ki kam thim kabala kanre bha ha kani kejaka Ulang ru bagi council kesengokmen ban menjur ya kejing terwa ban shna ya ke yau dilang ke bathamai ke bala terwa ke office jong UCM ke hima melim. yodo ban pendak ikini kikam ki bakongsan ki bana yang jong kahima rengkat kejing trelan bat ke district council ilala ya ke ban pundurlong yang ini kikam ki bede hang ni yodo Nata mau ke kam ke lingkong ke banilale. Sagapong ba damdam ke lockdown. Nila sanction san polak nagalang jong ke isi ban prepare lali bansna batamha. Yagi kurpa ki badon habaro saudan jong ke nigayo. Mentapat ni pe kejing long jingman kesunang haslong kejing shit kalong 40.9 degree Celsius baik kejing tiat kalong 4 degree Celsius kejing sengem kahau kalong nyuplai nak spa menstep bat proplai nak spa jan mit kejing hap slap kalong lai 0.5 mm kala badan kejing hap slap ka bamulmala habon kijaka sai siang ipin kan mai pi begini kubor jongi pla ruben page live ke YouTube channel jog news long Shwaban poi je bekut jong tup kubor ngi pe biang sai sen ni gimat bakong san. Menjur ke kenhun ki menteri ban snai ke medical skill hunar hub ha babadam ha West Garo Hills district.
Pelat ke Economic Advisory Council Syau Menteri Rang Bado Keri ya ke Competitiveness Roadmap for India at the rate 100. Bu mau nang rim Menteri Ketenat Kampo Ying ba alak bet rembui ban snai ke surok kudang rim kudang temai. Bad Pak Ketenat ki Kampen Roy Sorry ke blueprint na kementaban penkendria ya ki sweepers koloni ha kala kuwe terik nailar. Ti perlo ketung lepas kubukut jong tuk kubor jengim taga janmit hadu manisam yang pila syah ke si kublai pi barok.